Wanna call about Oga television so yeah Oga TV Abibiani we bring you the best you see and there yeah Abebu into session mensa right yeah I'm ready to prepare people for fresh Siago the only fresh boy in this world atasa and I will fine girl is also friend lady Abigail Esha no name there yes or your buyer sanga send no bottom na wo be me no yati ye no hwase na na bread ago o send mo gba Abigail bia ma chede ansha obe pentata so ti be papa dem me because kuku dudu kwe ya akoste kuku ya nsinde ye na so ma wo me ye na za obokodi bia no efe ne nwendi echi fresh Tiago yo munu be sia next what's up eh Olu kolo basa wow Lady Abigail Sister. Now what's up Cool. Inside shop ada bent it na butu na beat na Abebu no go cry. Ebobu bun Abebu. on sell biem fresh Lady Abigail sin the ebobu bu cry dey na ma sure miss my eye can just na we ya shop and I do too I miss Pe fu no bom baby dey senya fa ko kotoche na mo anchi bia ko ubu kotokwa ba oso a mai ne dey Fantse we ho abia nkon na Fantse wa me ko no yede what's that bro in fact Oga TV na ye ere hweheni kwada ne tenye nti afin agonere baba shasan I was say ladies first nti Madam Abigail and then your wodo The son be amani no. wow right Tiago oso ade yefo a ade kire ntwa bi yanko Ma ko de tifufum na to the kotorbo. onya makwaba nti bi da oni nyupu Etna te fidan ho na to the tumbol bobe. hey bisabra kasam na mpere me chere dey shanshan yina anyeska Brush one mantra. Befu no bom baby dey sigine cape coast manum na el konkra na kaniswa fubi Animal ke eje no busa no kwanchan. Mu bia na wasro na wadi abesro be Sekotoko fikotokuru kokotoko amanfu de won fa ezizi. ne sekotoko etume fikotoko the man in pemfusu bu won baby dey sa heart full ko heart of folk na delicate Aya da ya ban hu bi de na abu. anyaza nkwancha omo bi da nya bia nkwan Nkwancha kokwa ba kumpro. nkwancha kokko ba kumpro ampa the same thing there ayo efira kokro ituno we onyisi ne so ka obinim Obata ni nim zanin babezi. Diana satina asmanin berebe kumti comment na asuntonku. Akukwa nchiwa de bonya ukoribo wi na ezigbo cha no pot mu de nimpa bromo wa akobra monkwan. wow yanko fresh bu be tribute na yeshe befu no bom baby dey menyo boko ifun na edada the same thing mu bo so kokko wima men bo mu de boto na etu na wa be de do mangu de wewe yafu na yetro da wow Oga TV de there sheyini sister Madam Abigail we ne de nti ye bokodo na ya friend no better cross so you also be see anton pedo okasa no ho nti na ne ku benyin orebe na obe meeting say ye do better Raymond in the fresh Siago ba ko pe we obu best no bia dem mere hwe na kwada na hwe brother Raymond ya mo akwa baba Oga TV do Yo me jondo. wow obi mi apoche de nde ebo bubuti agwegu anese Bubu no cry. wow fresh we bubuti panabo anese besia no dada
benyin me yakọ wi apple anko me bubu na me yakọ benyin. Wow. Kwada na Shoga TV na ye dey DJ celebrate yes bro. Brother Raymond, yakọ. Mpanyin na woka de sankwai da wanko. Nyanko nti na abokoto we nyetili. Okay. Enko bi ni ham da ida wonko ni kuani. Ayampa ewo banchi pin onche de wo gale pin. Mpanyin de control fi nkokra wana na wore wane mbrowa. Allah. Mpanyin na woka de so control fi nkokra wenye wan mbro wan ya wana na wore kowe. Abofra no so waze him aben nye woduru bia. Abofra ne chinyu kotokroba chida mala payin. Ano fatero wa osmana mon. Nkumo we Fatima onye nkumo bia. Kujampari boto brebeti. The same thing kubenuan onchi kubie repi. Mu ya ti mi fi. Ase pete masase onda wokwa. Mpanyin de sakate pempe di pempe awawa so beje wa. Ena no wa no ye boko ho. Amagana amagashia na uhu amagahoho. Yakọ. The mala ina efo da dabi wusia. Bebechi hwezikanfo na anama. Manyo boko wo da da fun. Waka no kur ana waka na ewie. The same thing na we fe baasa ansa wa. Akokwar wetin na number hwe. Oyampa. Nkokọ wo weta, wo mba weti. Se epede ihu de akokọ afayefuna. Hwe ne minim. Yari say ni jimedi ndo. Oga TV na yari hwenye ni. Brother Raymond, sister baby me yedru. Ebo bukwe fresh bukwe ya na ebutre ya atiodo. Na fresh ebu atiodo. Atasi bia. Aha, otoba na ebu ni mfim. Na mje we no ye senior. Mpanyin de tie fuka wa pacha obi nkyere no kwana ofado ne. Okay, I will tell. Okay. Mpanyin de ohun nipa tete baby ala ne tin wo hyan a dodgen na odi 11 na mo. In fact, Yansiodo. Brago mwana number pam na meye biane mo wusu no sakan da bodo. Se pede hu de enyina wo ba bo hwe wa gine bo force na hwe. Okay. Once ma went ya futun ozufu na echi kwendem. Nsuru bofuna o sha asifi anafo. Nam rubesa ya o sha asifi netifi. Wow. In fact, you're going president. Wait. Senior man. Opro no to kwana afoka. Sika beble. Yeah.
Ashirambe bibli, ashirambe bibli. Chalena, bebe na dosu. Oga TV, ye wazo yate. Iti na ye keche da kwadane Oga TV. Bebe wo bia no, enya me phone pe na be YouTube na abo Oga TV OGUAA na di TV no atwedo. E hwe ye mpe subscribe, share, comment na like ipaka wo. Brother Raymond, ada me last hour na editafu. Ko pebre won enwe ade ne dwumedi ho. Mpanyinde when what your ma was in yo. Fresh. Maya phone pune. Mpanyina na wase. Se we zeje we wi a, ku chu chance.